Menta kasngi sajain ka arphosan tarik jamang arjar phosau. Ka life focus concern ka balaseng da ka new nongstein district. Nakam taban page bat fumari ki kunswet. Ki bom don shu ki kimi ki kpa. Kalar ke jingdap arphosan Snem. Nadu balaseng ya ka Snem khat kanai spa kanai pokhanda. Ya ketika jing Rakhe la penlong hamadan kenjat bol jong ka chnong ti sau. Ha ka baki nongseng jong ka ki bade ki pastor ki temen basan. Baki nong kit kam jong ka district rengkat baki nong page nokmi ya ketika jakari kunswet. Baki nong kit kam juga balang baper kila ya don lang. Hasyoban Rakhe ketika jing Rakhe. Ya ketika Jubilli ksiar la penlong iki program baper kum ka jing akop dro jing dro tho postar bat kiwe ha ka bala penbenai ka risol juki nong job bala sami ki kusnam syaki nalor kata la penlong ru e ka jing pat ku buromi ki samla ki bala mi nak te jaka ri kunsuet ki bala pas school no syaki we ki jaka bat ki bala wan syak mata ki final exam joka SSLC bat HSSLC ha ki Snem beladap bat mentau Snem ha ka te jing Rakhe ka te Jubilli ksiar ka kong CD lengwa chief secretary ka badai ru ka director joka tanat social welfare joka jela Kelas akord kum kakongsan. Haka bakal yoban pelaj ika souvenir jong ka Jingdap Arphew Snem. Bat pelaj ru ika documentary film jong ka JLNT jong ka Llfc. Long. Mrs. Fonda so chang hati po de ikan sa apo mo nilaya ang tinda de class. Kita illustrate di ANM apa di sana. Meskipun siapa yang kawalan apa dengan apa Afrika bersul lalu akan terjadi ya tadi option honor 40% berminta jika ai jangka jeda bata penuang kebat di lembah di jami jika bor berkat bata kata ji continue injai nampak kalawai ke jangki kila peluk kila ayah ke bor ke jangki kila ayah katakan kijindang jing ayam ke jangki kila nuat senyang lakalong daka bor berkat lakalong daka por lakalong daka jingshim jangka por nalaki turun bagi kuan ban syungki komiti ban berkat kumlu ban peti kini ki pelong ki jongi ki por ki jongi ki bongdon ya ga jing suma bati bukan nyohok na ki kmir na ki pa but halok kini la rabi berkat bang isu idha ya kini ki jing tray ki bakodon then re namal bang adan ni po social welfare department da ka jing le isle jong try mention Snem po bang adong go by June ngala bang to ba ini ki jing ki studies mo ki research ki law ba ka jingdon jong ki pun sweat ke babon ha ba ki riu intay ka long namal kani ka kwat ka ba bangda pendi ho ni Snem Arphew atua ka ba kali ka Martin Luther Christian University ho Snem Arphew atua lingka bani ka State Child Protection Society ka ba ay ka jing ka shan ka ba long ho jongi jong ka Directorate of Social Welfare ka sarkar ni Bharya hangi ka kwat Rakhe na di hangi po hamtam po software West Pacific ka Jubilli Jong ka teenage pregnancy lani ka jing yok pun hapo jong kita ki Snem ki babda ki tha baka daw ka long nama ka don san kan bi mo chi para I kini ibla upa ndaki daw bamla ban om lada ka long ban habi kamay shaban lani balayap no dan lai punyo la dungi ko Snem ka kini ka haban ba an kit lang way sangot ndi mo ti ko nama ba yo shiro ka daw ka long bangi man thai yang sa ka tien ba ka nong nam ha ka ba ka balang ni jo ki ka yen na sistema ha ba ngale che che na mga judei mahikay dia buat dulu yung nong hikay baklautam but nong hikay baklautam ubah buat ki liu kau jong ka pertei kim buat ye kan yang ka jong le ki buat ye ki jingkran ki jong but halot jong ka jingkran kam ka jong ki la la ban ki buat ye ki seng bhalang ki jong ki lani ki seng preman so bhalang ki kelai but ha social welfare department ngani ye kedua ki ba prayer na ki may pakinyam ba ki lukong ba nong yalam kong sanjong ki
Ubud ya umi uloi kay bakraw ubani ang the great teacher or rabbi. Kat asnem ulaja na ikimik pa bansyong ha ka temple. Tinawan pa ki o kukur. Balay mele umi kay ke uo. Hintip na di bandon ha ka kamjong pa. Tinajubili video. What is the father's business? The pilayat na Lucas itself. The business is asking and listening to the teachers, asking questions. How digitally balay slap. Balay habang ako meron ng one digitally. So it's a question mark. How digitally tingin niya nanti balay kilang kumikita na. Balay naikipikinin. Balay nan kunin. Balay nan pa. Balay nan ang suma. Di mentions nam kidang depth activity studies tiki sa lapin. Bahang ni kidang kita ki teenage pregnancy nata tiba dan long yung dan yung lajong yung imay pa like kamera dan sa kajingle jubo dala esa ni besal sa nuti si yung sister si tinggi ula yung umama ni yung malu ka baday lagi yung para lagi jubo ni nung pada katlay sila lagi kat sauce na tidara ka talaga isay niya kato kabadan ka District Child Protection Unit ka ini naman dala di itibiyang yung kuha ni complain dan siya nagtaabnay ngayon kito ki doktor bagi ahang tay ki upada ka yusnam kumiya ka yusnam ki pre ni shop na maka yin kam ju sha ban be nen untuk ni pedyang te ka tung ni ka ju thor kabalalong detail ha hindi dia alam sa jing na mag itu ibu iba ang net ang yusnam kan yusnam itu dia tuan yin sausan benar lakit di kelong batlam tip kan dia kawan lah ya kejingnya pakai dia study kebangan dang yo ang tanya 2024 bahkan dia kat dalam siya under nutrition ke bawah biang di protein biang vitamin biang iron biang folic acid biang kajur biang kapeleng biang kakat kan dia kata ya kejabian joy kelong Kapalang first bikrian pendengaran yang kita lihat son hadukan inyo January sejak kendai spa kendai ko kendai. Haka jingalang perkat kam kabaning kong haka kat in Rio January sejak kendai spa kendai ko kendai. Kala pedyang bandon no. Ya ka way ka organization ka sing 3 months ngobha. Kabala ay kateng hay kateng ka the Social Welfare and Development Committee. Katnat 3 kam kaban 3 haka imlang salang. Jong new Nongsan district. Kini kekam habalawan ra lapdyang hai ketu ke sengi ni balapha e kini kekam sa nomination committee. But the nomination committee hai ke session ka ba. Kalawan ra ye kinong kit kam jong kini the Social Welfare and Development Committee. Hai ka ba. The members on W Paryong ilalong o President Nubaningkam. Mr. Sirani belong to Membersan Menta, belong Secretary. Astan Secretary to Mr. Tilanti, Treasurer to Membersan SS Lingdo, but Kadan do cut in remote kitkan. The Social Welfare and Development Committee Hakabasdang Bantrekam, Kong Kaseng 3 months Nobha. Snem Hajar Iwe. Kalau penlong saya ke way pat ke committee, but dia ay ke tengika, ke life focus consent, but ke Snem ke babon, la register ka ke Society Act 1990, but ke district ke balong ke balang Presbyterian Mauritian, ke terikat Parado Arphew January Ahjat an, dah ke way ke Jingdap Kalau ikut bandung show kini ke Social Welfare and Development Committee, hendak kita baro on pentrai kam baik tang dah kini ke kita, kaba kila ay kita ni ka life focus consent.